Kurumjari, adon miyang tabi basi Times of Manipur TOMTV ki talking point ni. Talking point da miyang tabi ba kwai puno ku taram na oksari. Ngasi talking point da pudu laksari ba adu umlaba ngasi yoy ba topic asi atai kemta nate. Bharat ki parliament na ai koi citizenship amendment bill na se ai koi Rajya Sabha amsung Lok Sabha ani makta pass tawkhruba matung da haujik ek olok tuna satna ba hor pasida. Matugi mayok ta Bharat pumda leiriba miyam na हाइरिबा एक असिबु यानिंगदि हाइबा अमसुंग हाबु पामदबि तोंगान तोंगान मसंसिलप खोंजोंसिंग ngasi फावो लेपतन संसिलपदगी हौजिक करी ओरकलिबगे अमसुंग हौजिक भारत करी फिल्म लाकदगी हाइबा वाफम असि थमलो मतुंगदा ngasi टॉकिंग पॉइंट पुदो लाक्सरिबा टॉपिक असि आफ्टर कैप बिकम CAA हाइबनी हाइबदी CAB सिन एक ओलखर मतुंगदा अखोई केदौबदगी अमसुंग लाइबा खोंथांग सिंगसिदा अखोई करी फिल्म लौबदगी हाइबा अदुगुमलबा टॉपिक नि अदुगा सिंगसुंबा टॉपिक असि नमक अखोई खनजनबि नमक अखोई टॉम टीवी की स्टूडियो द लेंशन बिरग लेबि बसे मियाम पुनमुक अमतंग ताक्सगे आई हेक लाइव सिदा लेबि बसे इकाई खुनुजरबा अखोई राजनीति नैनाबदा लमदम मसिगोन मियाम सकंगनरबदुम पॉलिटिकल एनालाइज बीबी सरमने अखोई हलिबुंगोसु आनमग तराम नौक्सरी Dhamen thagat seri. Hek mathang election video sina akhoi retired senior SP P Sonamani ni akhoi halimu Sonamani busu akhoi TOMTV mai ke digi tam noksuri Thagat seri. adu pabung Sonamani ge nakan election video sina Indian Association for Lawyers Manipur chapter gi general secretary oriba KA samu singhane akhoi halimu samu su akhoi TOMTV mai ke digi tam noksuri thagat seri DHAMENDRO adu viewership ngasi go ina phoi laksari ba topic se akhoi citizenship amendment bin si kari no hai ba simyam puna mona bar ke parjang no mona khangkhre अदुगो हुजिक एक असि अखोई पार्लियामेंट दा पास तौखर मतुंगा अखोई एक अमु ओला मतुंग सिदा अखोई लमदम मसिदा लेरिबा मणिपुर की प्रजा मियाम सिंग अमसुंग तोंगान तोंगान नाइबिंग कंट्री दा लेरि नाइबिंग अखोई स्टेट सिंग दा लेरिबा अमसुंग भारत पुम दा लेरिबा मियाम सिंग एक असि की मायोग तोंगान तोंगान बा जानिंग दा फोंदो पि खोंजंग कयाम सिंग दा अखोई खुदिमुन उनरी ngasi मक्सु मणिपुर की ओइना अखोई की लमदम सिदा कोई CAB पामदे CAB सि जानिंग दे हैबा वखल थमगा दा नॉर्थ ईस्ट फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडरिटी ना अखोई तोंगान तोंगान मा भारत की अमुगी मफम सिंग थोइबा थोदो वाथोक सिंग सिदा असि अना यावक पमसु असोपन के यावक पमसुगी नुवाइ तो फोंदो पोइना अखोई मैरागी अखोई कटलगांदा कैंडल कटलगांदा अखोई नुवाइ तो फोंदो बा लोइना लोइना मखोई तरुक पुसु फाबिरो अखोई पुरम फाबिरो हैना से मिनिस्टर की बंगलो मांगा संसिन किबा अदु म खोंजंग द मणिपुर पुलिस ना अखोई फाजन किबि ngasi नुंदांग एबो थोदोक सु लेखरे अदु तोंगान तोंगान हौजि दिल्ली दा हौजि अकन म खोंजंग संसिलि अखोई दिल्ली कोरेस्पोंडेंट ने पिरक पाउदा अदु तोंगान तोंगान तोंगा स्टेट सिंग खोंजंग संसिलि ओइरैबा फिल्म सिदा अखोई करी है येंग यागदगे भारत की प्रजा सिंह पामजरीबा अमसुंग भारत लेंगांग लौखलिबा खोंथांग सिदा अखोई कई है येंग याइ जे पाउंग बिबि दब तंग Kanone isam chamna har kanda khoi KF citizenship amendment bill masi anu nate hauge sei ahum mari se masi debate discussion tawla po khodamo na har kanda 2016 da masi bill hoina Lok Sabha da introduce tawrure Lok Sabha da masi pass tawr matung da Rajya Sabha da masi pass taw ngam khidre wa puthok ngam khidre then general election la 2019 ne 2019 की इलेक्शन तौगा तमदा मखोगी BJP की प्रेसिडेंट वरिबा अमित शाह ना असम दा vote को तमदा if BJP is voted again then will pass अखोई citizenship amendment bill से pass तौने with that campaign with that declaration अखोगी election campaign से तौे 2019 ने but they won it 281 karamba 2000 karamba 14 da karamba adudagi 2019 da they won 303 seats ka they have got more aduga campaign sida maroina khogi epicenter of this movement ni hariba assam la yan hanba hugduk election campaign se Amit Shah na keep ta hoy if we are BJP is voted to power then will pass citizenship amendment bill pass to ra मन आइदर पास तो करे एक कौन तो करे एक कौन कोई लेकर मत of course it is natural democratic society में दा democratic अखोगी polity में दा अपाम पाम दा high wise है कनागुम की पाम की कनागुम पाम दे की there is a scope लई है अदुना हुजिक थी parliament it has enough debate तो करे discussion तो करे अदे ओन करे now some group khara political parties khara say akhanna say Congress and some other opposition ki kambuna now they are going to the street la aga na masi debate tongna ba street ke tawre of course adu da id matu da arama ke sulaiti democracy ni demonstrate tawba agitation tawba but it should be peaceful aduna
debate tauringai masi discussion tauringai masi tholakani aduga ID tholpasu hauren khale kuni tawi hari sing Manipur da so Manipur election tawi mandate to give one ko we have got elected 2 MPs one BJP got it another is NPF got it NPF animak both the members voted for KF wa bhari Assam da they have got elected so many aduga they have voted and elected. Ado masih kerungan da mandate se hijack tau nabi ki mong kesar pa violence tau orang kadi adu di sumai pam da phung tok bagi everybody has got right to express adu ni da adu na ain masih violence tau da ba peaceful way di it is all right. Okay. Ai bang tsunami dong la ga bang akoi bang bibi sermon su koi wamang yana thambi kre haudi akoi ki people sing na akoi hana mangdong na haidok khro wa phom ma hai tai akoi yam sikan bal ni kharo si akoi ki imung dal boi ta ga di yam nu sinak su nong mon to nong siklak ni ha bisi khangba pot am ne ha hai ba pot to koi lotion ba ama su kf si satna ne na BJP ki manifesto de yaw kan da election campaign da law thok ki ba post ama su go la ke ba adu haudi ti India is democracy the majority ke de bo ni adu masi parliament ani mak ta phang kan da majority phang re pass to ki ba people sing thagat pani akoi MP sing ekoi gi mihu sing tha ki bani India nagarik myam thagal ga sem gi ba ekoi gi adu mihut amani mihut na parliament law ro ba jana ki ba pass to gi legre adu after 10 oira iba film sida hojik kai hani yem ga Yembio Manipur ke context ta hane citizen amendment bill hajikna citizen amendment act on rabanina mase ondring da Manipur se ka masibu suitable oibra oidabra akoi gi state the pick tribal state ne Maharashtra gumba akoi gi Uttar Pradesh gumba Madhya Pradesh gumba achaw state sunate ko the pick tribal hardly a few lakhs 27 28 lakhs or maximum 30 lakhs ka tani akoi state se which ni ati atopana so chasan ne so leiraba state ni more or less Tripura gi type to already akoi se labni akoi gi honorable MPs mayam thariba mayam singnasu my party ki affiliation ni haidana why high be jabu oppose with the tori both thadaram le tanja su my party ki chief whip or party ki the yamne attachment le banina vote loin thade okay MP Merikom na hai ai di party na hai bedu oina ai di vote thade gani man hai be wahi amat Manipur gi matang su akoi tabo phangi te anyway CAA the ai lecture ge CAA se laga Manipur da kuni yamna kana ba phangani ILP pirapani haidana chongba kamu musle ILP haise kali sunatti asade India ge lollipop haibato ILP moite mithai bijer kan to ILP is 69 years before the already koi gi permit system le bani koi ahan ni hijum irabot koi ningthog jam ge koi binoy moi anina masigi permit system je lokthok piu in haibada chahi amani nainaraga himmat singhi matamda government machineries mana or commissioner or mana khigi sarkar gi mayukta mana puramani na mai matam ondok ki bat 1950 da se ILP re haidra ILP se karma ILP no ILP what I understand se kari no haibada simply myoi lakpada whether he has got the valid permit or not Indian citizen ra or foreigners ki di moi ge tongan moi permit tongan kare moi protected area or to koi foreign ge visa tongan lo ho MHA di lo ni piri aduna ILP se karamba ILP no ko simply ILP foreigners ki okay intrusion or influx or moi lapade check to wi ngatra ILP ra nathan as example 371A Nagaland 1873 gi Eastern Bengal Frontier Act ki section 2 gi makha da piriba certain akoi gi 16 point agreement Nagaland ge mawang ita kannam India government ga Naga underground ga kanna tashan na tayo tanjata member mayam ga government bine wari shana tanjata mo ita certain clause piri even ILP gi manunda adugumba ILP oidire se moi gi Naga customary law mode protection leiba moi gi nat ki moi social culture gi protection leiba land resources mayam punma moi gi unless or otherwise state government gi legislation na pass tawdrga mase akoi gi ke puthok po yadwa mi settle to bo yadwa so oh ahal ju takpi do related oi badi hoi ILP related do how do keep hoi je ek am on khama tung da hoi India da amasung India da ori ba film sida kai oi leibi ge mase
होय भारत सरकार से डेमोक्रेटिक की वर्ल्ड के मनुंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नि हाय चुम्मी भारत सरकार ना अति इति मफम देगी लेबा यात्रबा मयाम पुनमक लाक्तन हिंगनब कोर्ट में मोयगी से persecution धर्म दो उन्थों पीबा फुपीबा हाथ पीबा कोर्ट पीबा लेबा यात्र मियोय मियाम लाकपदा मयाम करे accommodate तो भाई से as a largest country one of the largest country and largest democracy दा मसे accommodate कर दितो इस ममांग दी युगांडा दा तोगी अको फिजी आइलैंड दा तोगी अफगानिस्तान ने कयाम लाक्तन लेगी मतम उन्थों शिर अदुना अदुगी context दी चोंबा अदु हजेग मो मसे की misconstrued ओइना अमनो propaganda मो थोय why a particular community Muslim community bunan sideline torumbuno haina haibada oine to nam issue samu layo akun let us confine within the notice Manipur manungda Manipur di CAB or CAA she passed the matung the lak pasiga akui the kana gani or akui the full protection phangani highway se ai taraf te in my personal views mas sungoi oira kariguma home chawa Mr ABC se this my Indian citizenship pir matung da he is an Indian citizen. Mana na Manipur da lak pada kanana mapu thingu de okay kanana mapu Manipur da la man settle to pada unless or otherwise 371A article dona ILP ge close to Peter badi amana la settle to kanan thingu de okay bathang da mo hoi tamo dum laksara kan tamo song dum laksara kan tamo su go samu da hoi lawyer amo oina hoi ngasi CABC ek ama on khra ma tung de hoi toman toman section of people's myam da gi and resource person myam da gi sakak na myam da gi ek asi mayok to Supreme Court to ji hoi case thal na file to gi leinare hoi jam jam na ha ba Tripura well senior we ba hoi president hoi ki shor da na su ngasi hoi Supreme Court da thagre Supreme Court thage badu tang tara ni pa da to rugni ha ba hoi pau yaw re hoi pau se sing da hoi media da loi hai re ado oi film de hoi lawyer mo ni ko yek ba ge Tamendro hujik si aikoina Tamendro hujik khangge de question jin ne tringa da aina khitang haide ni je aikoi gi sit hujik ek on garba citizen chief amendment ek aje what does it mean mana hari ji kari 2014 ki 31st December ki mamang da chang ki ba India da influx tawraba foreigner mayam je regularize tawni naturalization tawni haina haipa pone ba masdaida aikoina masi BJP na ai aikoi ega BB Sharma gi kano da kitang refer tawjege masi gi mamang da election mamang da ju praja miyam na yaning da bagi wafam kharadi adum phongdo pe rabani but election lakre election rakram how did result di ure election result ore adutane aina clarification result da hojiti CABC pass tawre ek no le adugi mamangda namen ai adugi mamangda aina thamningi point amaka lejari eba haibiu hojik aikoina citizenship amendment matamda bill ori pa pochi si tawrani na haiba poti khangna raga election laksangre election laksang matungda aikoina public ki mandate amaka BJP da pigreba BJP de pigreba mani BJP na phone na lauthokra pone ba but public ki mandate che public mandate che da BJP de pigreba bot che election matam da BJP de pigreba public ki mandate che masi ekoina citizenship bill je amendment bill je masi yaninga ga pigi manate sine aina haija okay but because matamna pigriba mandate che it's not based on the public issue it's not based on the public issue okay maduna akoina maduda election gi oba public ki India ki democratic system ji da election gi system electoral system ji da defective amalai maramdi election je for the last many years including the election which how give election ji masi bauda issue the base tawgi deba main money da money power the base tawgi aduga kaino the base tawgi ba masan power the base tawgi aduna maramdi masigi akoina nainagidu wafam ji mamang the election mamang the citizenship amendment bill gi mayok ta lawgi ba aduga matung da ju lawgi ba aduga election na BJP da elect khan gi ba na ha je
मासी अतोपा इशूदा बेस तौगीबा पोट नते हाइना हाइबा पोटसी आइना यानिंगेबा आइना हाइजनिंगेबा मरम मसिना अखोइना बीजेपी पावर द लाट की पाइना हाइबजे it was not based on the public issue. It was not based on the public issue. मसी तौगीदी अदुना अमा थमजरगा अखोई मियोइबा मगे पुलसी ओइदा सकदब खोंथांग अमसुं लेपदा फ्रेप हाइबसी हाइदोखिबा मुसुं थादोखिबा वा ओइना ngakpa हाइबसी राजनीति बे सनब लाए बीजेपी के सोमांग हाइदोखरे इलेक्शन मैनिफेस्टो दसी पांगथोकनी सी तौगने हाइबा के मोसी कोइ थाबक ओइना मुथोरे अखोइगी लुगदबदी इलेक्शन हाइबसी करिनो हाइबदा प्रजा मियामना अखोइगी लुसिंगो म खलिदो मितमदा अखोइगी माइंड अखोइगी वखलुना सोयुबगी ममी दो सी तारे हाइबा तामोगी वखलुना पेनम लेबदि उजै अइ मफम बांग बबी समदम लासके अबांग बे खोइ ओइदई सीएबी की ओइ फिल्म सिदा कोई तोंगान तोंगान ओपोजिशन पार्टी नि हारगा सुलोबुदी यारगा चमिनारि बदोल अदि सिमक्ता अमगा यानिंगबा अमगा यानादबा अमना तौब थबक अमना अमु येतपा हाइबसिदि चनबी अमु लाइ डेमोक्रेसी कंट्रीदा अदु वेस्ट बेंगल पंजाब केरला मध्य प्रदेश अमसु छत्तीसगढ़ लेब तोंगान तोंगान बा अखोई चीफ मिनिस्टर मंगा पुसिल लगांदा सीएबी की हुजिक ओइ एक बोल पसि मायौत यानिंगदबि अपुम खोलाव लावे ngasi फावबसु वेस्ट बेंगल दसु ममता बेनर्जी मसामक याव कांदा लुसिंगा सीएबी जी एक बोल मु यानिंग मै हेब अतम खोलाव लाव खुंजंगसे ले अमसु रेलवे स्टेशन सिंदा अखोई हौरादा इराम थोपी थोक क्या लेरी मसिम भारत अचौब अखोई चैथिंग अमनेदि लवे अदु मसिमसु भारत की प्राइम मिनिस्टर तादब नति अदु भारत की प्राइम मिनिस्टर अखोई केनो की प्राइम मिनिस्टर की ट्विटर दसु मसि हाइप मयाम सिंदा सीएबी न कैदोंग सोलवे हेब मा की वखल पोंगदन लेरी अदु अखोई भारत की प्राइम मिनिस्टर ngasi फावद इराम याम होबद मिसि बिना थोक थोब लेर फावसदा मा की सीएबी सिदम अखोई इंडिया की सिदन कैगुम सोन ब लेरोय अवाब लेरोय पिरो हेब वाफम दे क्लाइब चुम लौब या चुमे अखोई सामु साबना हाइबिबदो this election 2019 की लोकसभा की इलेक्शन was not based on issues सीनेवा सामु साहब ना हाइबिरी से अदुदी करीदे बेस तो गुनो हरे according to सामु साहब it was a money and muscle power काबनी सीनेवा होजे फाउंड डिफीट से एक्सेप्ट उदरी opposition party ना 2019 की इलेक्शन की डिफीट से एक्सेप्ट उदरी है बना अदु बीजेपी ना 2019 की लोकसभा की इलेक्शन का बसे मसे जो एक्सेप्ट उदरी है बना अदु चचरो सामु साहब की वखन दुदा ई तकजबनती हाइबदे अदु टाइप अदु दाई चचरो हुजिकती लोय खंगे इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर तो करे लोय करे अदुगी दुदा आई अमुगना आई लाक्चरोयबा हुजिक लाइदी इलेक्शन डेमोक्रेटिक सिदा फगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दका ले आई समूह साहब हाइबदो इंडिया दा इलेक्टोरल सिस्टम्स है मसी रिफॉर्म तो वे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दका वे अदुदी आइजु याय अदबु सनरीबा सिस्टम सिदा अखोगी मैंडेट सी एक्सेप्ट तोरोय हाइबदुदी अदुदी चुमोय अदु खतनी दाइ सिदा हाइसे मैंडेट इज क्लियर बीजेपी won 303 अदु बीजेपी फॉर दिस इलेक्शन purely in Assam na akhoi if BJP is voted to power then will implement citizenship amendment bill se implement adu khakta nai di chumi chum de gi wanati ko now coming to the kari ge no sik chawba so irang ma thokna launa dra misi mina thoba uda prime minister na do kri kari let us see parliamentary akhoi system of democracy parliament khanal loina choro ko thore peaceful institution do they every democratic citizen sing right ni every group sing either civil society organization political party any peaceful institution do the madu loyal right the violence to do violence to the akoi condemn do violence to the violence outer gadi no problem adune ba the violence to re ngasagi violence to aduma akoi maduma condemn to re ani subada mamta banerjee ni yade this is a politics politics of vote bank politics of vote bank hoji akhoi ngai de citizenship haibase masi union list yawne sabu sa bajam khangberamni it is a union list central list state na tobungam banate adu hoji kai state mari ma congress rules adigi left na rule to kerala state kharda akhoi di masigi ek se akhoi state chatna roi hai confrontation ge bukla khe india is akhoi gange federal in structure unitary in akhoi spirit unitary garugi adu madu da thuai ba lakhi film lakhe then center sina kari to gode ge do I di to me center has to firm hand india ki interest india ki unity ki integrity ki interest masidi with firm hand masidi I yaning the defeat Bengal the election la na defeat it
defeat BJP ko mathangi lok sabha election defeat Manipur da su sahi ani da lakhadori defeat BJP ko adu de natra da yaroi hingsa tawni violence tawni train mai thani truck mai thani mi hatkini harga de that I condemn. Mark said that three but to what took me ama birds democracy lemdam amu oiba country mo belewak se three but to what took me am say election reform ama to budi mathau tare akoi am sena khangi akoi tau khra matung loi khra matung mang khra matung akoi pe doi wakat to thamak toi mota electoral reform je electoral ko sai electoral oja samuna haibi bedo ai aduda endorse tamjaraga ai opposition for opposition nati go money degi power degi money sigi business circle ama setli asidi everybody yaraba pone ayu ya masi reform tawuta reform su tawdri di lady system sida mandate to koina deny to budi sumoi adu tani ai babu salam de masaga babu ai khoi gi hojik leiriba naha sing asi nation gi pillar ni na khoi haina ga tu mosi mu la ga ko shin na lai adu ngasi di nation gi pillar mo ga sa chana ul me ama ngasi di khoi like la shu tam ga leiriba adu khoi lamdam sigi sanga oi ga da kan ai pu thro ga da ko sa ta me ama ngasi di khoi pe da ko lau ga law ho ri ho ga ma hojik khoi delhi da ko ngung sang chili oi ko da me ang ngung sang chili sida oi ba film sida khoi ngasi khoi bong bibi na su thambi gre thambi be khoi magi arum mayang gi legre adu violence kamai tong tholo kuno habi violence thori si mam da hoi fogi violence medium to on jeng ta ga di hauji fogi soi bi sang si agitator si oi ba akoi mi sibi mari sugre samda adagi and then asok yam like na ga legre adu police person gi mai ke su akoi gi ngarang jela mi agi mafam da ama soga isu da leiba adu asok ba person ke asok mi ama yauri su ani gi mi jeng ga andi akoi violence kana sa thara ke habi si yeng su majority da carry the vote or ta ga democracy da yeng ta ga di hena soi ba kamu sina hena sok tu ni so na da vote na masing hena yam na ka bi masing oi tu ni sok bi masing di so na sok ni heng le du violence orak ta bang changjel ba phung sing la ma hojik odi film se kai jing bi ga Ahmad violence mang tan ba poche mai tha ba hat pa khot pa madigi mang tan ba se I strongly condemn machine the India government must take a very firm hand of baby Sharma sahab na hai swaina I endorse him secondly India's so called freedom and liberty hai ba se yamna thini hangi ba gum tawi say example opposition party lere government na say parliament de khande rajya sabha de khande with the voice of vote fajana animak to lena pass to ko la matung da su akoi opposition ni our duty is to oppose government na potho to so we should oppose say example Trinamool Congress ki matang da mahari ga Mamata Banerjee ma kari orige maksu she is a sinking ship tar say BJP suddenly kuigi tarani pan MP or pus ma pura ngau ni chen bani apa man hari si koi Muslim community ki divide and rule policy India government ne tore ai example am pi ai di Congress sunate ai communist sunate TMC sunate ai ne khang ju wang pada ai jing man Bengal da 2000 koi Muslim gi kuigi masjid mayam lei bada Mola be mayam da moise minority ni backward community ni haidana 3000 rupees tha khudingi Muslim ki community ki mayam ki masjid ki Maulvi sing da piri ya atu mean wahang ya how about the Hindu ki priest Hindu ki akoi ki lai puja to na khotna leiba how about the pastor mayam lebi sing moi da kari ki mani jeng dir na haida makum khangi de ha that means he is also biased mal to this is my vote bank hajima politima rajniti lae khara even Bengal gi police punamang it is alleged that Bengal police is the TMC ni haid ngarang train thari ngarang kayam mang tali Bengal police amata masak udi even ko railway police pa uboi udaboi tore that means indirectly or directly is encouraging hai wahiyam lai government of India na any law passed away, any act not passed away, I must confront it. High attitude, even from the Mamang the bus by Matam the lady in Tanjadi. So, my India government, my sports minister or railway minister, so money. Ma Madili Thadu, ma Calcutta, ma Pamali, my Masagi, my vote bank only. Even Congress Matam, Manman Singh Matam, so said Tistagi Nadi, Tista Turian, Ising Bangladesh, Nashibo, Asagam Luntiners, Tista Ising, Pew, I was a manathing that Tamdana, India, Bangladesh. Katan wine the film so she is responsible maso just she is in the opposition ni haida aina to ro loire haida to but atu de ko yaning de opposition so
irrespective of the party affiliation, irrespective of the party inclination, afaba tabak torok tarabadi masi chummi chumde se khana neinaraga ine akhoi prajatantrani lauba khotpa dharna tobo sidi chummi violence totally this should be condemned. India government must take firm decision haigibato India government must amend it. Akhoi CABC ek oina pass tore adu opposition haibasi ruling in nakanda legan mom kholau law party ni habjin pim punu khange adu miyamna pamnari pote ngasi ruling kanguna puthori ek am uli posak sida kari sebok chin tawakanda hena phagadage yagadage na session pibagi mahuta akhoi Asian Second Aganda, somebody can argument lowering a single Congress, BJP, MK, Congress, some market on opposition in the Labour Kanguna. Is it like a certain money have the high deal? Although, pull up Exi Ole, Burkis of Midano, the Ekamu, actually, Kari, a man of Wooden Jar, lady said it suddenly. Was a Kaito again high up Jabi. I just a canon was issued to me. Nasito, the Canadian 130 crores in Mununda, agitation the Yaru is me la Karatani. Ado, Ising Pukri Amada. Nga amana ising su pura ko nei khairegi haiba tarbadi nga ma khaktana no ngane mi to se lep tan le pa dor ma ising man molaledi molan ngami mi as thok pani da ko pukri ising mot kar dai adana 1.3 billion akoi Indian citizens in ship leibesi manungda few lakhs or few thousand mangtan ge haibadi adu bharat se mutat ka haibata it will be totally wrong concept and the India government should not allow it by any means adu India government yam very firm hand am lobatai democracy ki number 1 oine chasi opposition mayam gusu loina punna neina si kona si loina tausi once act she passed to Prabha with the Rajya Sabha se BJP ngaktanati atisha party mari manga yauna support torgo loina toribani natrdi mama ide torgo pass to bungam dedana amotu puthu bungam dedana ikai phangre hanate loina yadran loina tori adiri kadon why they should oppose it unless or otherwise they have got some vested interest haidana ngasi akoi ye Priyanka Gandhi ko mi manare haibida ma chatle yengoi asi chela mayam ta la phamna leiri aso mai to mo Kodong Chabal Lobudri Tobiganu, Aduga, Kandan Nenabi Matanga, without destruction, without violence, without causing any kinds of injury or the destroying government property, the Taudana. Hajabul loan the dynasty amendment to we are corporate high. I quite could even I could give you Kanjaki musing a lot of Dangadu, a quite a motion, I keep a diet, Adumuna or even diet in the Habashin, equipment, Maraman, I quite could even a Mikal Pangfo, but the Bafok with Bomatamda, I quite equipment, right? I quite Hugasi, a pump Salam from the period, right? Tana pay from the news, the guy was saying, Mikupamata, kind of Tanzalo, Yam to Nanjaka, Makata, but topic in the she been in the Kato, the game Masukai, Lapia, we have a pump to the Puru Lapsake, me and Tanu debut. Good afternoon, ma'am. Hi. Wedding sets karaenge. Sure, ma'am. Sige sesi anu yorokuni, ma'am. Imbi. Je. Sisam phazadro. Sisam phazadro je. Yam elegance ui. Mobile furniture na wedding season asigi oina discount up to 30% ki khudong chao pijari. Say booking talks in there. Another one in Waipa, government get Habama so in a Pangbayargan. ICS coaching center na 100% job, Pangabagidamata, guarantee Pedro Lali. India Gioina, Saka Gitaba, quite a machine in a Fangaleva, ICS coaching center in Father Sohanagan. ICS ki thread over physics singdi, course Amakaki preparation to Viraga, Tungan department singi Hybidi, banking, railway, post office, home, teaching, defense, court, Hybu singer cities that Tabak line of Pangalagan. ICS ki teaching method na. Minute Mari Nataga Manga Sangataba question Singbu, second Ahum Nataga Mari the source of Bangamale. In Father Lariba, ICS coaching center to the boarding Kudong Chavu Tamzari. For details, please contact ICS coaching center Imphal, Kasamthong Hodam Narak.
Times of Manipur TOMTV ki talking point miyang tabi simbu amukan na miyam na taramo sorry koi makha tarak pasidi koi tamo samu dong la sige tamo hujik wadi bai issue sing asida koi tongan ma left party miyam su pusin lagan yaring da phung ko kolawol ne koi khungjang kya sang sin da hujik thawang lawri koi Manipur da su lamdam silai ba koi tongan ma left party manga pusin lagan an CPI Manipur State Council office da pangtu ke koi pawmi si una ba da koi State Council ni secretary Sotil Kumar law thu ki ba pham na koi laiwa tang trang ba si koi general strike sanction gani se di mai ok tai ba pham tham bi gre ado kai wen yeng ga hauji wafam sida le party mangana logi wafam sida kari dagi laure ino ida haibe chu pot ama tang ai sente sam khat tham jarang gi hauji ai koina even ruling party dagi id Manipur da lenga iba BJP and his alliance na lenga iba pot dagi moina ju apprehension ji id mamang da Citizenship Amendment Act si karigumba chanaragadi lebak sida chanaragadi masi apprehension layabji they have committed their masi apprehension ji yanara wafam ni karigumba 2019 CAA 2019 chanar masi wafam ji koi ki MP wariba Dr. kaino na RK Ranjana ju parliament phongdo khubni CM na ju phongdo khrabadi apprehension lay masina lebak sigi da laiba states da laiba indigenous people jida it will threaten to the very existence of indigenous people in the state of Manipur haina haibuji much ki movement tarpo matung da akoi ILP lakre akoi nga acho phana bagi khoicha ama thar yar hojik ILP lakra matung da whether main question is ILP je masi CA gi remedy amara machine equine na do aduna ekoi ai yam chang nang ngang ro ILP gi provision manung da there is no provision in the ILP to deport the detected foreigners out of the state or out of the country masi gi wafam je BJP should be clear and the RSS should be clear I quite a Changjabam PJ, human view me yangin, Haragadi, we should declare, RS should declare, and BJP and its alliance should declare that Mashiki Wapam Changjabam PG Hydra Lebak Siki Prajajin, the convinced stone Gadam never. Aduga, I quite CA, Chanagadam never. Aduna, I quite more, I quite yam saying na. Yam saying na clear over Dargaro eva. Moje deport of Bilaroji 2014 31st December ki Mamang the Lakba Poche Mashi deport of Bilaroji high na high poche public the convinced already I Lebak CA Sanarajeva. But no, they have not come out to the public domain supporting the CA. Aduga ILP na mahut chinge na harogadi public ta they are trying to get the public confused tawna bagi thabak tawna roi jeba sini aina haijaning aduna aikoi masigi confusion je I come to the point aikoi na lakchara kanda hujik si CA chanagre lebak si chanagre aikoi hujik public myam ji pen the phongdok pade hena we don't have any means kaiso leite but aikoi dim iho sagap da to den ne adubo lebak chiki project ek am on gre ek implement to ya bai khudong sa basu ekoi birth samvidhan na piri ekoi ek se implement to no hona da birth citizen khudima ki apam pam da tara ga matam gi oina khoi sangop sin to ba amasu commun ekoi amaga amagi afaga da bak sangala ga afaga lebak ama afaga birth ama oen ba du ne hoji gi birth ki project ya na pam ga sali bu khongthong ji ado ai ta ai bang bibi sam da laksa ga bang no I kitang tajagi hujiki aikoina kenoji chanagre matung da akoi kai chu upai leitre akoi pen phongdok pun hojik si ngarang si lebak si chief minister na state si chief minister na lebak yo horibat 2000 handaki tai Trump na ko riba ban ko ri ka mu ji loina fawana okay adu phaju phagre matung da Supreme Court ke ruling amaka Kuatawi, Supreme Court ke ruling je I perusit, Supreme Court ke ruling je I pajare, Supreme Court ke ruling da hari biji
burn and hearten is unconstitutional, illegal, unconstitutional way and high never. But अखोइना बन कौरीब कांगुजिंगिनदी बन एंड हार्टान की थबकसिदे अखोइ तौजरोय अखोइना हाइबना पब्लिक स्ट्राइक अमुक जनरल स्ट्राइक अमुक तौजगे आइदर स्ट्राइक सिदैदा अखोइना मान पेद मरमदु आइदर सिटिंग प्रोटेस्ट तौगेरा नत्रगना अखोइ ह्यूमन चेंज सेमगेरा नत्रगना दुकान फमिंग दब कांगुना इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीए बिल एक्ट अखोइ तौगेरा माना अपाम तौजोना है बट हजिक दमेन वाम हाइजेगी नारांग नानजु दमेन जो उबिरमनी सरकार थोप लिपलेट मैम से मसी पुलिस पर्सनल मैम जिंगीद नेगा ई बन इंस्पेक्टर यावरगा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यावरगा पब्लिक चाइथोली अदुगा नारांग नान की आईएलपी चटनरे हाब कंदा पुलिस इंस्पेक्टर यावरगा पुलिस की ऑफिसर यावरगा थबल चोंगली अदुगा हुजिक लैरे इबे फिवम दी करी हाइना हाइगेबु पुलिस हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द गवर्नेंस सिनी आइना थमजेनिंग मियां की मियंग लेंगा फिल्म सिदा सही तरह तामोदा आई मतम थसरगा ngasi लेंगा ना तामोन थमजेनिंग वफम दो अखोई दोक्सिन जरकांदा ngasi की लेंगा ना अखोई तोंगान तोंगान अखोई लेंगा सिगी अखोई कर्मचारी सिंग ओइ लेरिबा अखोई तोंगान तोंगान बा जुइसी दे पुलिस nga खदबु लेरिबा अखोई म्याम खुदिमक से अखोई यम मथौ मफम सारा सिनन से दो अतोप तोंगान तोंगान से नोर साइबा अखोई अहनगी मुगी अखोई वखल लुसु अखोई लोक्सिन जरगा अखोई मथंग ताबदी अखोई हाइबी वफम से ngasi tom tv bi मेगा अखोई लेंगा की मिनिस्टर ताबिरगा ना मथंग दा फटे से अफब लोकर है आशा कोई थमजरी अदई मखा ताकसे पांग बिबिद लासगे पांग सुमे अखोई अहन अखोई ना हाइबी के वफम से अखोई लेंगा तसु खतंग हेलब्रा हाइबा मा अखोई पीपल डेप्रेशन ले अखोई तौथरोक थबक का खतंग चाना दबा अफब थबक तौरगसु होई मियाम नफसदबु फतब खतंग येंगे अफब दि नाकन थमी अदु अफब त होनिंगी फत यहोनिंगे हाइबसिदि अखोई पुनमक अपाम ओय अदो हौजिक ति अखोई हाइजिसि लेंग मियाम बे खोलाव तानब लेब लेबाक अमनि अखोई लेबाक लेंगा असि मियाम बे खोलाव तागदब मफम अमनि अदो हौजिक ति लेंगा सि अखोई मियाम सिना अपेन पेद ले मेजॉरिटी येंगदबिदा अखोई वोट दि मेजॉरिटी द हेले द येंगदबिदा अखोई somebody section खरददी अखोई ngasi यानिंगदब पोति खरे पो लैरेबो यानिंगदब पोत खरसे मतौ क्रम यानिंगदब सिंग पेलन गदगे हाजि ओदी एक सुंगाम पाम दे एक सिंग सेम्पो अगंददी करी करी पॉलिसी सिमगदी प्रोग्राम हापगदी फगदगे है पाम दे कई न तादुक तसिन दोबई ngasi फावद भारत सरकार के माइकैदगी अमसुंग तोंगान तोंगान बे स्टेट सिंग पालिबा लेंगाक सिंग माइकैदगी पीपल्स नोगी अपाम सिंग तागे नोमोदी सिगी कन्वेंशन ऑफ पांगफुके हाबी इनवाइट तो अमत लेतन ngasi फावद मोइन लौगिबा मोइन निंगिबा फिरेप अदुमंग सकनी हेबा फिरेप सिदि कहीं थंबिनिंग आई पॉइंट याम तेना अमानि खक आई संगोक से के ओजा सामुना ताकपीबदु अदुदा RSS is not a political party, political organization. It is a socio-cultural organization. It has nothing to do with CAP. It has nothing to do with BJP. Some of the RSS members are with BJP. Okay. Aduna RSS sektopa khutokpa adu gedi ai RSS ki behalf ta haijab nate ko aina khanbadu ai haijabi wane RSS has nothing to do with sima. Ani jabada Supreme Court na lot of damages खोजी कर्म तम तौगे वो बन नत्रगा हड़ताल तौ मतम से दा अखोई लॉट ऑफ डैमेजेस थुगाइबा खोगाइबा मैम तौरखान से सुप्रीम कोर्ट ना कोदंगददी तौरखान मसी इलीगल नी हना राय म तारे अदुगी राय दु तुगने बीजेपी से मुंबई दे तौबा बनमगी मतुइना लाख निफुर यांखै र फाइन तौगी को म सिंगदौने अदुगी कंसेप्ट दा बन है हरगदी फोर्स बंदु इनफोर्स तौनबा तौरपम तमदा मी गे तोपगी राइट इन्फ्लुएंस तौबा आइगी लंबी सजगदबा आइगी चटपगी हक्तुदा मागी बंदुना आइगी इन्फ्लुएंस तौरपा अदु मयाम येंगा द मदुगी कनुदगी पिरक डिसीजन वरंगनी कले सुप्रीम कोर्ट अदुमा लेजिस्लेशन बनबु नत्रबा हड़ताल नत्रबा से अखोई सुमदगी मियाम दा अपील म सिंथाले पिउ निमिसे तौबिनु हारगदी गवर्नमेंट जो फापुन म तौबदी आई तौदो माने फाय पुली हारगदी बीजेपी जी either in the center or in the state there is a narrative को मसी हम रिप्रेसिव होइबा फाबा पुनबा याम तौबा अदुगी नेरेटिव अमगी स्ट्रांग नेरेटिव अम लैबनिना अदुगी सेंटिमेंट दुनी सामु हारिसे मणिपुर सु तौरे हाइबने अदु मसिगुम मयाम सि तौदनबा याम है नाइदी कनागुमबगी थुगाई खोकाबे भालेन तौरगदी पनिश देम फाउ देम एक की मतुइना मै फारो मै पुल्लो अदु नतबा पीसफुल तौबा धरना तौजबा थोअगा लाउजबा कोचबा अदुदी
peaceful exist kari agitation do the ai la hoba sube kale maduda yamne repressive oiba measure tawna pha phunba ai tawbra tawbam thokdabra na I do khanje now coming to the point kari kari chendok pu yage hai bise chendok pu yabdi chendok yabdi lo chendok pu yage say if this government is defeated next amal agan the entire act say Citizenship Amendment Act 2019 se masimuk repeal thobu ya aduna chendok bu gidil lo ya adu hujik lariba sarkar sina modi ne lusungba central bharat sarkar sina chendok ning gi mind ai udaba aduna matra chendok piu khodok piu har gi yagdo man they have traveled so long say da mu hanjal agar lakpa yes protective measure Manipur da kiriji kaino Manipur da mapandagi lakpa kanu Bangladeshi natra Pakistani natra Afghanistan lei haibinati akoi di masi dorom tung the influx lakani lakadu do protective boy na inner line permit system si so hi kya no khoi Manipur da dhamen nang khange khoi demand tawne inner line permit system bi Manipur da reintroduce to view lakpa se ta da lak jan okay if adugi protective boy ba close ma pira gadi no yabra yai okay I not by a notification under Sagi Tsunami Sahabi Sume suspicion do doubtful grey area like do Karinoido, Takvido Sume, Adu the Eastern Bengal Frontier Regulation 1873, Adugi Makado, the Atopama the inner line permit system, Zigi Sanaba Loam the India Lady, Lady Aduna, Adugi Frontier Regulation Act to Makada government key notification must reintroduce the Adugi Potunida Aduna, Shem to Pai say Kadare Semdogodorino. Issue is Kadobugi was a Kadobu Yadava Kambuze, Masina Kadobugi Citizenship Amendment Act Yadrino, I say, Pasana spelled out Tobam Sang. Masina Maramona Yadavani, I will say, hey, BJP Nuxide, the RSS Namasi influence over Sarkani, RSS Nuxide, Adudi Toksev, see areas Yade, Adu see Tobiganu, Hibedo, Adu Karigumba, Namra, Mona majority lamp Togre. Election is coming. No one is permanent. Indira Gandhi was very powerful. Okay. She lost election. Modi is Adugi Tanjadu Ngai Dana Nambuda Taurani Haragadi. Adu Taurani Haida Laragadi. Adugi attitude to Chumde, Sigoni. Adugi mentalism Chumde. Adugi narrative to Chumde. Okay. Abong Salami don't say topics of Nungai. The topics in Nakala from Tamaga. How say Tongan birds, bird parliament, Tongan state Mamsi Kari, MP Mamsi Puzilla, Lenga Shimini. Adu Hai Yamoktabanu is noticed Yam the MP machine Mamsi Huti. Howjikti BJP MP Krashu akoi CAB ni mayokti from Thadon have a local Hojik Assamda. Adagi BJP Lenga Paiminari AGP ki Makai issue akoi people see Matangi boat advantage Wedambia Nataga it Magi Pamsi put to Wedambia. Pamusan among Bongi Tambi Matang election Laka election Kui Matam the Parjaya Pam the Ulo have a do the same way Bosch of the Will you feel the Kayi and Biagi? Saka Paimin never must say them like you. India Nati, India Nati, is a Manipuri, Ahamada. Then I come as an Indian. I get Manipur the curry suitable oide, I will say AGP, the Katori Morijan, Toguni had be even Kanagi BJP MP Kara or MLA Kara Assam, the resign donation, Moitabum Toi, Tobu the Moida Nupaka, Moida principal Jawaka. Adu Manipur the Sakui leaders in shoe Kandabam Toi. Manipur the Sibui applicable oibra, oidabra, suitable oibra, oidabra, Akui lepax, Manga lepakni, Mang lepax, Carmine to Chumna, ILP ma Piraga, Akui lensibu Masibu secured oibra, 6 schedule Chandra Chandabra, ILP Naku foreigner Kanam to Sukutandokushi Yate, Kanam the Pabushu Yate, ILPina. ILP the only Indian citizenship key like using the Parmijo to do Atani, foreigner Hinamuton. Maramadura, Akui Lenga Mayam Pubiriba, 60 MLS so we hang a check. Lepaki Manipur Lepaki Hana Kanbiyo. Ngasigi Pam Paibiriba, Nungaina Pariba se Chimanga Sina Loirani, I Matung the Sibot Lepur Hive the Kanbigano. Aquina Wariba Prajam no Wariba, Nasi Aquina Assam Digi Hek Wabatanja, the Manipur the Samasig impact, serious adverse impact on Laktana, Nasi Aquina Wariba Punama, Aquina Assam, the Kutanadu Yade, the leagues of tie up to the Yade.
first priority should be given to Manipur and Manipuri and Manipur citizen punamuki hani jingbiu haibi wanida CAB say or CAA laiba say masabak in toto akoi Delhi de hairak punina akoi se tawdabu yade haiba de modu hana thambigano masi there is no such mandatory I feel kariyuma principle laiba leader sing orbadi ideology or manarabasu principle laiba akoi gi लेगा के मकोक सिंह अमुत खंदे बिनी जौं के दोगे ngasi hairamba mamangida koi gi nidujam gi koi gi binoi adigi koi gi hijam ge rabot makoi ani na koi inland permission loktho haina tharam badigi ngasi wadan 69 years lai base adumaina amuk remind to honbigino koi anni koi criticize tawjaroi adomna leringeda ngasi power piling da chair to phamming da afaba tabuk tungi tamakta tobirmo history will speak अदि इच्छा इशुसिंग द लेहुदब लिगेसी मयाम सिंग से चुम्मी चुमदे काने कानदे हाइसे मतम अमदा सोइद्र मयाम नंगन गनी मनमदुना CAA से फजन एनालाइज टॉपिक हजिक शो मयाम मद मणिपुर ददी थुगाइबा खोकाइबा मांग तान बखोप अदर चिंगबदि मणिपुर प्रजा मयाम करियम तक तो बिबिया दे अदुगा मणिपुर सरकार धंग चेके अमतन खंदबिउ भारत सरकार ना हाई हाइदना अदु स्टिल देयर इज अ रूम कनां खनी गवर्नमेंट ना मुतै मसद मयाम खनी गिसी हाइरक पसु यारी अदुबु करियुम्बा अदुम हौदोक पिबा तारदि सोइदना मसे भारत सरकार से खने बिगनी हजिगी इहोसिगा अदु सब्जेक्ट टू बेनिफिट्स and subject to कोई मणिपुर के कानबगी तमक्तदी तौबिउ अहानबदा हाइबा आई मसेमदि थमजेगे आई मखा ताकपदा कोई तामो समूदम लाक्सरगंदा तामो मखन जम खनरी नैनरी टॉपिक से दु हौजिक मणिपुर की तोंगान तोंगान प्रजा मियाम अमना एखोई जो मणिपुर की कन्नबदम कोई असेंबली सेशन कौना कोई तक्षण लग लाखी लाइबो तांग तराग निपान के तांग कुन फाव सेशन अनि लेबे असेंबली सेशन कौना कोई फेप लौग्रे गवर्नर सुमन तोय थोखरे सेलेक्ट सिदा कोई नॉर्थ ईस्ट की लमदम अमस ओयो मेघालय की सु मेघालय दा कोई सीबी जे पामजदे कोई स्टेट की लेंगाक सिना कोई इंडिजिनस ओयो म्याम से कन्नबई तम दंगा सी जे कोई मेघालय की एमएलए सिंग अमस सो कोन सीएस वो म्याम अखन्नबे असेंबली सेशन कौरो लौनबा कोई सेम थिंग मणिपुर की सु चप मानना खुंगिंग थांगले सदे कोई मणिपुर यामसु तालग लाखी अदु असेंबली सेशन लौदोरे असेंबली सु अखोई हाई ब मियाम के अपाम से लोप याय बसि अखोई फौगी थाजब लेबी हौजि कमाई बिंग बियागे दबेन जाम नोंगबो आने मणिपुर ना नॉर्मल सेशन अम का कौरे असेंबली की अदुगा मसिदैदा अखोइना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की खननी एंड हाइबो अजिति इट्स ए वेरी फनी थिंग अखोइना उजिक हारिबदी हारिबो पोछि की खननबगी दमता स्पेशल सेशन लमा कौबियु अन हाइनेबा हौति एक ओन मगु क्रॉपसी कौरपजी फनीनी but they are trying to get the public confused madu tawnana bo wafam da haibingano adu charupadi akoi kauningde akoi je manipur state government na we are afraid of the union government we are afraid of the we are going to save our here aina hai po che sengna haibiu singwan ai masida ai yam sengna haijani ai yam sengna haijani aduna akoi CA na akoi jo huji yam sengna haini Tripura da nangi ba phibam indigenous people da nangi ba phibam Assam da nangi ba phibam Manipur da nangi ba phibam that means the indigenous people in these three states are going to be reduced minority even it will threaten the very existence of our indigenous people si khatang ya birakanda akoi atopa problem mu khana akoi je threaten tawre akoi existence harakata akoi ILP jina akoi shape tawdar CAA dagi China ji dagi impact dagi tawdar have je they should not get confused tawba sungam it's absolutely wrong aduna ILP na land ownership ki wafam jiyong daba aduga deportation ki wafam jiyong daba wafam jidaida CAA ki impact se ILP na shape to bangam moina have je the ruling party should not get it confused sugau to roi dabne sing wafam je aduna masi thamjara matung da ai aroi bo oina thamjage ai koina tarik 18 da thamli strike se general strike se it's not a ban
It's Yes. not a hard on, as opposed by the verdict of the Supreme Supreme Court. Court. I sugaya tinda ekoi noi na pam mong da strike koi yaning de na hai poto. As a way of protest to be on haibani, I koi na haro na tauba mai thaba khotpa dugi. I koi kanam ta tauroi aduga tukan thong lonjal loy na I koi kanam ta haijeroi yamna I koi protest tawning ngadi. If you are willing to stage the protest, if you are going to assess, I aduga masigi maming da Supreme Court tagi verdict se ngasi degi na sai tarang mamang tagi wafam ni aduga nganang nan da to banna Assam da to banna all India gi to banna thoksa daga Manipur gi tai tarang ma banna to ne na har ko banna to je thaban jong ma kangbu na intentionally as a repressive measure local company, it will do nothing in the society, in the nation of Manipur. Masidi will stand for the general strike to be launched on 19. Kanam ta nathing mga moy. Let party mga na pusil laga CAB gi mayok ta koi bil ek wala koi mayok ta sang da pongjong koi tang tarang apa da ko gudri ba koi general strike se popung phan sa ta gani Yes. saruk yaling makang popung phan sa biu tongan balance ba thabok sa tharoi laiga ngasu adu gi sakil ba phung da et pibi ganu koi shanti wena koi people la mo na pin da bi khola ko laujage hai ba thank you ngasi gi damak ti Times of Manipur TOMTV ki talking point ming tabi but quite put maku I quite taxa punto pulaga ngasi panelists with the show yabi by quite kumazara political analyst BB Sharma amasung senior SP P Sonamani amasung tawna bukma kusuk I quite amukan taxa punto sari ming tabi mir sing puna ni ko pasida kain na bitan jaglo jage hayang matang amona laksage pinabisi